Kadon kaway ka chingya thu kana. Balong bal kaladon kaway ka nohikai ka barung hakaway ka kelas nursery. Pat ka kali ya kadi ka ching kali yo way khona uba syong ka kelas jongka uba kerteng uverun bat ka ongi uverun. Mekwa banlong ayu anda ba malahe. Uni khona uban news na moong madam ngakwa bandon live hun riu tali kikali. Ngakwa bandon kaway ka private jet uang. Ngakwa bandon arpo teli ki bank account bat ngakwa bandon laipo teli ki yeng ong uni kena benyus nem hakamis ka jungu bat kata kamis kala dom ya kata ka jingkeli namar baka jorong tan ko ong verun ngam simla kali me ba men ayang ay ka jubab ka ba jorong bat ka pai syakawi ka kena ka ba syok hajan verun ka baka kerteng ka jongka ka dai ka puja bat ka ong puja siyaw bahawat ay ka jubab ka ba jerong ko muwerun tang sikentin pakwa banlong ayu anda balehe kapai bat ko ong mis ngakwa banlong ka tengah uwerun impatient ya kaspa